Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayne. Isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti nagbibinliro. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Umalatiw ka dyan darusa ko nam. Wine. Iya taman na makikape. Adamot kapi dito. Nyapay la kapi ti sa pulam aya. Magustuak ti baglo tay binggit coffee ngayon regalo dakin ni Doming. Aniyan, day talakit din ti ranrantaam iti sa bali a balay. Kanya ko ma. Kan sigurado ang nagluto ni Rosa iti pancake wino hot cake. Alang nga rod, mabit lang taso katakto'y pandiling ko, tadi dakat ibagaan naglawa ti salas ko. Kanya ko ma. Di talang merkada Rosa ti umalatiwan ta. Jak nga rod kaya takas ti suot ka o. Alaw mo na ka, no di ka makauray. Ay, mayat ti pudo ti barako a kape. Nagsaya ti makipamigat. Ganyan ni tatang. Itay pa yung agpaspasablog. Kasla di mo pa ilam mo ta amayo Domeng. Ang damot kape ije, balay nga mo may nakanuraman ng to'y kape ang naggapo ije benggay. Bayam ka dilatan ni tatang, Dom. Kasla di mo pa ilakisa, Dom. Tapa abang nos tatang. Iso dita kinirog ngayon na po. Kasla mayat dayta. Ay talaga amayat tatang. Ag heavy breakfast kayo, takas ta tirumbang. May mayat numangan kayo iti husto iti bigat. Saan unay iti aldaw? Mamigat kayon iti kalalaingan na. Kakaiso na anaranaan nyo man ti pamigat dito balay. O tatang. Agsasangot tayo mamait, uray sagpaminsan lang. Kaano na di umayaw ang nakipamigat? Medyo nabayag na dyan. Uray ka na yung naruda na ano kastaw. Ay, mayat lata. Huwag naruda. Ay. Namin. No nakakapin ni tatang nyo, inton agbalawak, awanan, nakikaruba manan. Ay, siyempre. Inakmat ka sa sarita dagiti karuba. Kumusta ni Dan ang runa itatapanawin ti Paskwa? Mayat, tatang. Kakaisuna. Alim mo ka iti tiyempo na. Sa nakas iti panawan winukang itingitan ti pandemya. San ka makarwar? Ultimo balay mo. Puno na ta. Kaya rigan tayo ti si babalod, ide. Adi makarwar iti bukod mo abalay. Alawanan. Mangan tayo kitin. Lumamiis lakat nga rodan dagiti na idasar at araon. Alan bakit? Agkararagan.
Tay kararag di mabising. Tagsaraw ti buksit ko anak asango ka dagiti na idasar. Ni tatang. Ada ka dimot kararag ti mabisen. Adda, simple laeng. Ababa. Anya ha? Talaga nga oray ka parikutan ni nanang dagiti padayo a senyor. Ay, pudno day ta dumeng. Adu dagiti sana makauawa titi maipalpalawag kadakwada. Nagulo kay nga rod Talaga nagulo. Kunamlan na danuman atukak dagiti senyor no agdudupudup na. Ay, tunggal may sa adajinda na. No ket nakapisto dan kadagiti tugaw da mangrugin din istorya. Ay, sabagay. Oray sa dinon sa itan, nagulo dagiti tao. Adaw, ti saan na makapagkikin na awatan. Kang rona, nagiti aday ti nga ato nga opisyal ti gobyerno. Agkukontrada. Ay, kunampay. Isuan nagulo mo ti amin. Dan nalabi, tultuladen dan dagiti mabuybuya da iti telebisyon, kas kada internet. Ken, kas tamot dan iti mangmangeg da iti radyo. Uwan nga ta. Iso nga awanan ti ornos, wano timpuyog dagiti Pilipino. Gusto ka dita. Ay, Ay, nga oras sa mapan kayo di barangay, Halterman. Ay, oray madamdam mabasit. Aday jay ni kagawad basyong. Matalik day jay. Wine. Mabalin nyo kay talag ti opisina ti barangay kin ko na. Ora pinagmala madi kay mapan. Wen. Nga madanas kan nga ramide kay opisina. Makaawat akmat ka dumeng. Ano ti kinunaya, tatang? Makaawat akmat ka titi pasimudag dayta. Suyaab ka suyaabeng. Akayar na asawen. Makaturturog ka manen. Iso aribeng kumalaeng tiagawiden. Wino pumanawen. Tapno makaplastar kan arumiden. Saan tatang? Talagang kami nakastos ti customer. Nang runa no mabsugak. Managsuyaabak nga oren sa anak ang makaturturo. Malala. Baliwan tantong tiagsarita. Uso na ita na palusot. Mapana ko ni barangay hall. Tapno malpas ko matinti gagarang aramidin ni Diyay. Alak, dakay lata Sige. Ay, alang aro din. Awan ni Rosa at nagkuyog damanan kananang yaw. Iswa, nawaya ka maturog. Bye-bye. Ay, anya. Kaslag sisina kami. Sa bali tinapanandaro sa kananang. Sa bali matipapanan ni katugangak agustay. Kat siyak. Laiti ba? Iridip ko pa Ang sisina kami ni tipapapanan. Sa bagay. Agistasyon kami matlaang no itirabi Sa dino tinakadandano na kan. Data katugana. Sus, nagsisina kami sa talagan kadarusa. Sapay na isabsabalit aglawlaw. Kaslaawan init dito. Di makunaan ako yung wano naulpan ti inik. Sa kaslaawan ulap. Wano anya amakita iti tangatang. Sakit. Anya na iti mangmanggaw. Jak maawatan mo anya dagijay.
Dagat katugangak. Ken Rosa. Ayan dagat ha. Sa di nung agpwesto dito, ayan ka. Adakilat ang nagparang iti masang warak. Nakangirsi. Agpaparangan ng iti pumurpuraw pagkurab na. Nagalas ka tao. Kay sa anak-anak alas. Sino kaya? Nauyaw na ito. Idinto tayo sa tinaglaan. Sakas na naggagayad una iti sinabok na. Siyak ni Zairo. Sa iro ka? Zairo. Sige. Sa iro, no isot ko nam. Ha? Aguray ka. Kabarbaro ka dito'y anya. Unsa? Tadyak, amo na iti alugar? Ay, awan mon tao. Ha? Tao? Unam kanya? Saan ka kadia tao? Tao ak edeng. Kinugtaran dak ijay lubong ti tao. Ha? Ijay lubong ti tao kunam. Apay, sa dino dito ayan ta? Nayaw awan kan. Ket no adakan dito'y impyerno. Impyerno. Apay, nataya ko na ya. Ay, yak masong batan day ta sa ludsod mo. Sumurot ka kiti kanyak. Anya, talaga sa iro. Sa iruwan na ko. Hala, sumurot ka kanyak. Tapno masaraka mong dagiti sapsapulam. Intan, Domingo, Portugal. Kapanan ta? Iti pakasarakam kadagiti kunam asap sapulam ana iyaw awan akadwam. Pudno. Masarakak datatang ken nanang. Kastamot ni Rosa. Wan, ket awanen ado asaludsod. Sumurot ka na ta kanya. Sige. Kasano nakadano nak dito impyerno. Tawan mo't amo ka nadagsa na basol ko. Saan kan nga agsarimadeng pay? Ah, Saan ka nga agdwa-dwa kanya? Ta saan ka nga irubo? anya? Uray ko nam asa iro Adamot na saya at nga aramida. Sige man langan. Sumurtakan ka. Kuna dinalagsan ming ipusan di takabatuan. No? Agkakabagis ka no amin ang itabda rito. Daitan ni Zairo. Sinumot nga tayo takadwa na. May samot dayta, anagayad ti pistak ti sapin na. Sapay kasla adda na bisayot di ta pistak dan. Anya na kitang itsura dan. Kasla adda sinamok ni Zairo. Idin to ta bisayot mo takadwa na. Pasimpliak lang. Nakita dan. Iso ti ibagbaga. Ana ikuyog ko dito'y ayan tayo. Kabagis Lucifera. Ha? Idatag mon kinigod par. Makaamukan kinkwana. Sumurot ka kanyak, anak ti demonyo. Ha? Sino ti anak ti demonyo? Sika! Siya? Dakas sa reti Sa anak nga anak ti demonyo. Amaw kamaragsakan ka iti kada tina. Awis ko dito'y teritoryo yo kabagis Lucifera. Teritoryo tayo ko na, Zairo. Aywan. Amangan ngamen no anya manan ti aramidem kanya. Isa ka adimunyita no makaluksaw ka. Iso adyak iramraman ti bagik ditoy.
Karaman ka ditoy, Sairo. Di ka man kundilisi. Mala, agsubli ka ni Jay Puestom. Wana, babay Domingo. Agbatikan iti poder ni Kabagis Lucifera. Ha, ha, ha. Pinanawan na ko ni Zairo. Zairo, umayak mo! Saan ka na sumurot kan kuha na lalaki? Agtalinaid ka ditoy. Apay, saan na ka di akayat akadwa? Saan mo ka di amagustuhan tilapsat ko? Ha? Adayumat, anapimpintasa ngam ti asawam. Uray inaldaw nga ag-make up. Di nak maartapan. Amum ka di dayta? Pulos mat ani na martapan ni Rosa. Amok, no anya ti agtay-tayak di ta utak mo lalaki. Ngam, adakan ka dayta no kasta ti pamatim. Ngam para kanyak, adayo anapimpintasak ngam ti asawam. May sakan kadagiti adipan ko, Domingo. Sa anak ama pasurot demonyo. Demonyo ka. Ha? Ay, kasta! Kasta! Nayunampay! Agsaw ka, pay! Mayat ti kasta! Magustuhan ti bagik data. Kan amok nga uray ni Bosati kat maragragsakan. Jak kayat dito. Isublidak itilubong na giti tao. Tumanaw ka di tatawa, tapno maliw-liwa ka. Anya tawa? Ha? Dahil tati ko na matawa? Wen, tawa mi dayta. Tumanaw ka di tatawa mi, tapno makitam tinagapuam alubong. Kas natawa nga agpaiso. Anya kami ti makita dita. Tumanawak man. Mayat. Kas lagtantan awak ita iti tawa ti balay mi iti nagbugsutan. Maiayo kan, tumanaw ka dita. Oh, ada ka di makita, ma. Ha? Nakatugangak Agustin kan sumay. Isuda ti makitkitak. Kunat tumat ang magkita mi da. Di mo man isakit na yung demonyo ang manugang mo, Supeng. Isak-sakit ko aya, kit saan may? Apay nga ro, dadi ka sumuro, titipan ng sapol ko kin ni Rosa. Entaray na dyan, akta. Mapukpukaw ni Rosa. Sa pulan tamo ta talaga. Di kan tumit ngamin makauawat. Iso akanayon ta nga gapat agkabaw ka ngaminad. Sana kang kabaw. Kat no sikat ang kabaw. Sika! 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 Nita. Eh, Apay ngayon agap-apat amanayin. Anyat gapuna. sika man kid di. Anya ti pagapapaan taaya. Ndiyak ka mau. Sika, apay adi mo amaw. Eh, awan amo kagapuna tapno agapata. Ay, diyak ka mukin ka. Eh, salbag na ayat. Apay mo na nakasto ti mapaspasama ka na kami kan Supeng. Nang ko ti saritaan niyo. Ha? Ay nang. Eh, malasin ko data. Sino ka sumagsagpao? Sagsagpawak nga agpaiso. Ngam pagsinaan kayo. Ala, agsina kayo. No kasta nga agap-apa kayo matlang. Sina! O di, sina. Ditakan gustay. Ay, Supeng, papanamon. Sina? Saan ka pumanaw? Sina. San mo napukawan? Wala surutan, Gusti. Apay, di nakadikayat? Sus, amok tumat lang, anak asam ka kadagitin nalapsa.
O anya, pagsublim pailaang ni Sufing mo? Sagsagpaw ka talaga. Ngem, ay, hihi. Malagip kan. Bagay mo ti sumagsagpawlat ta iti saritaan. Kunaklano din akong malagim. Sagsagpawak ngagpayso. Ngam, naimas ti sagpaw ko. Sa orka busking. Takta rin. Nagsubli ni Sofing. Umasidigin. Sofing, umay ka. Sofing. Ada power ko? Ibagam ka ni bakit mo? Anya pagsarsaritaan niyo. Ati may papaniti power na bakit? Ada power da ito yung babae. Nukas ta nga da power mo, si ka asekse. Amo nga rote ayan ti anak may. Amok, Sumurot kayon kanya, tamapan tayo iti ayan na. Uwan, sumurot kami. Ay, umay kan Sofing. Sa anak ka sumurot. Ni, apay ngay. Ay, pakawan na ka din, bakit? Si ka lang ti sumurot dita. Agbati ak dita oy. Talaga di ka sumurot? Ura sino ti agdipay ti sangwanam? Saan ka sumurot? Sa anak nga ron sumurot. Talaga di ka makauawatan gustay. Nagkirimak lang sa balintayan ko. Sa dino alugar da ito yan. Sabay, yak mo dun makita tayo sagsagpaw ang babae. Tatang, da kayo? Da kayo mo dito eh. Dumeng! Iimbag na nakita ka. Anya alugar da ito eh. Ayan ni Rosa. Ops, sagkay sa ti saludsod. Diyak mapagigiddan asong batan. Tikunak, anya alugar dito eh. Lugar da Lucifera. Anya. Sino a Lucifera? Adam amom ngagnagan ni ti Lucifera? Ada. Ay sus, nagdaka sa nagandaytan. Imbag ka tinalad da kayo mo dito eh. Dalangan Rosa kan nanang tikurang. Tapno agkakadwa tayo dito eh. May sa lugar. Barang maurnos tayo ti bagbagi tayo. Anyat sasawa mo. Agkaraapa kami kan Rosa. Uray mo't da kayo kan nanang. Agkaraapa kayo mo't sanaya. Wansa. Anya alugar da ito eh. Impyerno, kunamot ni Lucifera. Iso ti makannawan wano close-in bodyguard ni Satanas. Ngam napalubusan nga umadayo, itibus na. Tabisi ka na. Bisi ni Satanas? Wan ka na. Ano ka no ti orayan na akararuan na iti pasurot na ijilubong tayo at tao. Nangruna na iti na ipadpadamag akurakot ng opisyal ti gobyerno. Yay. Ano pasurot na igidaga? Na ka na. Ano? Nagiti drug lord. Gambling lord. Kan amin na dagas ti aramid na igidaga. Pasurot na. Anya? Masigurado kung anay kung tar kayo mutan dito. What? Oh no. Oh yes, tatang. Adda tayo dito. Awan mabalin tayo. No diti pananguray tayo kada nanang kan Rosa. Patsik, amay kong tardamay. Kat may pulasit da dito impyerno. Asino ka akala at nagpakita kanya? May saak a GRO? Kabingay ko ni nanang mo iti na minsan. Anya? Wan, kat no sapsapulam datatang kan nanang mo. Amok ti ayanda. Anya? Takas ka babae. Tanakilalaki ka gayam ken ni tatang ko. Ni tatang mo daking basol. Ni gustilo a babaero nga akin putot kan ka. Di nakagura. Tagtrab-trabaho aklaan. Dakas ka babae. Lalakero ka. Trabaho lang. Walang personalan. Tatang, nanang, Dumeng,
Pudno gayam nga dakay dito'y nangyagan kanyak jagnagan iti bruhita. Ay, nahagyaman naktandakan, Rosa. Dito'y ka man abay ko, anak ko. Sino abruhita ti bagbagam Rosa? Day jay man jay permiti seksina. Ah. Babae yung kano idi. Anya? Ay, sus, Na? Rosa, ang Basta mga no... Adda tayo dito impyerno, kas ko na ni Dumeng. Iso na impyerno tayo mo. Sufeng, bakit? Adda nagtar alalaki amang kidda-kidda kanyak itay. Itay lima pa sa kidya abanda. Ah. Ah. Kayat ko man di pa ng kidda na kanyak. Na. Iso ama panak mamut, ayan na. Amanos talangan, gusteng. Bye-bye. What? Saan kami at taga-impyerno? Pumanaw kami. Pumanaw ka. Ha? Impyerno? Ha? Ne, nagbaran. May initanak man gaya man iti nagidda. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.